Royal BAKES KAKCHING Outlet Number 2 KAKCHING Supermarket The Cake Shop asida lengsin birektuna mayamgi apamba cake makhal kudingi phangbigani birthday party anniversary amadi ate celebration sing da sangadaba decoration gi potlam singsu mafam asida phangbigani aduga akhoi Instagram page Royal BAKES KAKCHING asibu follow tawbiyu aduga cake makhal sing dagi apamba khanduna order tawbiyu Baby, kari chase haino. Ngatang lerga order tawse ba. Ado nangi ngasi unadoi nupasina karamba nupano. Nangi nupasa yamandana ai bawbane kokse ngaure. As handaki sinane 100% pure true love ne haiba. As nangi mamang da su true love ngata. Handaki sina karamba makalgi true love no. Handaki sinane 100% pure true love ne haiba. Ado di kamaina mo kangaruriba. As aina ne status ta ne hi handsome. Nangi nupile so aina ngausai haraga thamu banimi. Mana comment da reply khang fi pisila pai wani da. Ado dai khang na kai ne mi. Ado di nang se pura mi wa mun bitare ai gombia. As leining leizani leita toksani. Ha jengwa tamne ai khang na ngai lo. As kola mulai. As noigi por person dora. Very poor person dune haiba. Kola pagi ko. Hello, nang on the phone tro kanu haiba natro. Ai nang pam de haiba. Nang iPhone su pai de nang por su yam oiren. Ai nang pam de haiba ne. Nang hinga da to kai ta ka ta de haiba ngonda. Ai da goda. Ai ga iPhone la balai biyo da haiba natro. Ado nang na leida ba natro. Thamo. Hausi matam da bu ni pa na iPhone pai da pa su bu ni pa ro. Oi ne. Kaya kuya kay lakwa? Ngatang oire. Ako imana ba ni? Kano? Hi. Sina imana bine kang nao. Ado kay chasige? Quality leizin ge. Ama hekna ai da. Quality bu yarodi. Adum yari da. As. Baby, masih passing say gas light oi reko iPhone bai basu udi masih passing say koina da saruk ata emile do na pai ko kana dia khoine kaino ma hajila gani chalasi da moise jeng tu male kaman to shige to dia Ado dine. ya Ado man tarse. Yare da. Hello, mami. Emergency operation. Surgery right now. Okay. I'm coming. operation dong have to emergency oi magi mami do I mean her mom do senjau bai bagi disease manai ba akhoi chata ba yadre chalase Amtang ay ko kadrage. Amtang ay ko. iPhone amtang levigi ba? amumtang laisirana iPhone mandore. Ay gidi ne. 20 Max Pro super duper doy na leisi ko. Lady ni no. Ay gidi 15 khakta ngoi se yai da. Leidorini. ado mitsyong tong punchilego ina pushirana kaliba Mani. Kaliya. horen ada surprise ko ina ba iPhone pinya di loy na yai da. punjan yorege Puning ko mama pam da puro si usil lagi. yara ba Ado dine. Tasiga. iPhone manam name. 정비로 렌신비로 Wani hayo hondo yang se. Hondo se. 한도게 거 야 Kaino sindi. Noi na iPhone yon mam da bumi nya ga sindi. Ki yon mam ni noi na bora sindi. Nate iPhone se lady. Kaya na sagwa. Ai ni ara.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯛ ꯑꯅꯤꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ 야니 야니 ꯑꯍꯥꯎꯕꯗꯣ 아우도 부탁드릴게요 ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯈꯣ ai phone man ba cake piu ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯦ 오 시들레지를 ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯟ ꯆꯠꯁꯤꯔꯣ 세 나와 세세세 시대 방법세 실로 하면 ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯁꯋꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯆꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏ ꯐꯒ ꯊꯝꯃꯣ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯣ baby si quality budi full loina yawba male taste tawraga yengshira yengase 짜로미 마우 ꯌꯦꯡꯉꯣ 하오네 ಚಾವ್ 하오브라 하우브라 yam thina how crossly hawe 아 감다웨 yam hawe 오 마우지 먹고 말까 많이 떠오비기 yam sathina how kane hawe quality yam laye 땡큐 땡큐 아저디 아이폰 앨범 너무 짤리시라 ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯇꯧꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯁꯦ ꯚꯥ aini iphone ga pamdre seguma kengse ani honda leibiraga piro yare aisne iphone ga kawgre aisne si cake se kapira diare 아저디 케이크도 아니 그냥 떼 떠비로 오 야니 야니 ꯑꯆꯧ 야니 야니 푸톨라니 뚜 푸톨라 야라바 야비라 쩌시나 야라바 어떻게 계속이시라 yare baby naga nung sinasi yare ಬರಾ ಯಾರೆ ಹಾಯ್ರಿದುಬು ಸಿಂಗ್ಲ ಬರಾ ಯಾರೆ ಹಾಯ್ರಿದುಬು ಥಾ ಜಬ ಶೋಕ್ ngam ngamdare aide जब शोकम ngamdare aide yemi banangi mityen tuna singna rakle nata tauri bara singna bara yare khairi dubo oh singna bara yare khairi dubo Royal Bakes KAKCHING Outlet Number 2 KAKCHING Supermarket The Cake Soap asida lengsin birektuna mayami apamba cake makhal kudingi phangbigani birthday party anniversary amadi ate celebration sing da sangadaba decoration gi potlam singsu mafam asida phangbigani aduga akoigi Instagram page Royal Bakes KAKCHING asibu follow tawbiyu aduga cake makhal sing dagi apamba khanduna order tawbiyu mayam su sochiduna lengbiro cake how bayam laireko Royal Bakes KAKCHING Outlet Number 2 KAKCHING Supermarket The Cake Soap